Haba penkesan halur kajing baha tang arpulak tingka naka 16th Finance Commission yaki MDC jong kalyang persya u Deputy CEM jong ka JHADC umalas ki rembai ula ong baha ka demokrasi karukam sam skim kam julong markat jo hapadeng kalyang sensyar bat liang persya. Kumba on shupen ken mau ki MDC jong ka VPP bat ka Kongres ki ladawa pen kiu ya ka baha jong ki naka arpulak tingka syaka sanpulak tingka naka 16th Finance Commission. Habakren syakilat patai kubor umalas ki rembai ulaong dakaba pensyong nongrim hakajing sampisa balamang nakabentai ki lai teliki District Council ka JHADC kelayo ya ka baha ka bakhamren. Katkum kajing kain percentage kabalabu kendai lapra lalai. Ya ka KHADC lamang prapusan klur tingka ka GHADC kayo nyopun riu klur tingka bat ya ka JHADC arpu pra klur tingka. Ulayat hu bahadin ka jingyo ya katika pisa naka Finance Commission kila syong jingalang jong ka Joint Parliamentary Party JPP bat kila rai ban bha syakalyang persya kumba arpo laktingka Henry nakalyang persya Kim Hun Satya yakata ka jing bha skim bat kila dawa ban penkiyo sya ka sanpau laktingka. Umalaski ulayat hu badan ki paralok na po ki HADC ki bapun syau bat ula batay syaya ki ba ka JHADC ka baha mar arpo laktingka syakalyang persya bat ka batam kan net ki MDC kalyang sensyar. Ito awag ato kasiti lang yung memorandum kada sumit na ki perlok naka opposition bench. Nakaliang yung hadin wada instruct lang ni da ki ka order po sumit ki you propose ki yak 16 Finance Commission for the years 2026-27 kama arar paulak each constituency. Demite hadin itu wan bo ki ka memorandum wato wa ki sansan paulak ko ki constituency. Hadin itu nakaliang kayong ngakaw yang in charge ng kanilang department. Dia konsol wa UCM. Hadin wada konsol UCM. Daya kudi ke JPP, ke Joint Parliamentary Meeting. Hadin wada chong perkadi, daya chami wato wa katkam wa da base na ka amount wada alot chaga disi council yung ke Joint Autonomous Council. To kian niyo na bahai katkam ka percentage lagi dengan ratio 9:8:3. Apo kasih hil yo ikam makan deh pau pra pausan crore, gagarau hil yo ganya pau 2 crore, i jante hil yo idu ar pau pra crore. Tenai tei dau ina kaliang kiyong ikam ga JPP haga jo kapor wa ga strict committee gajing ya akmat yung siam dai chong perkhadi bad dai divide ya skim te dai chaki opposition kama ar paulak. Daya hadin itu siang thoi na kalian di opposition mohon dia kata kecing yo. Emi ke perlok na po kasih le phone nga hadin na phone gi nga ang cepi ka mon jai lebi nga da patai che ki chaki opposition da ara paula kotam de rest de chaki wa em po ko lingro. Kata da ko che ang oro. De manda abi te scheme hapo kasih hills le gi san paula ge. I hini ar paula ge. To tangula da basic kat kam ka percentage ma chen wo to wa dang he ke yong ka chen kia hi ka percentage wo ya ki opposition ka ba tai gi san phau lak uwi go ema ka opposition hini ar phau lak kala da basic kat kam ka ama wo da ba lot cha ka si council hai tai yo ki pra phau san pro i hini yo do ar phau pra pro de penyo dang tam i gi chen chen so able ya ki opposition dan go ema po si council katkam ke instruction goyo na central government wa within 15 August habdu ki hapende biya ga uploading hapo ke portal ya waro kini ke proposal scheme yung dengan nagaling yung nga ka in charge ng department tadab instruct ki waro wa hap submit ki hapo ke santarik yung ni August ya gani nagaling ke opposition bench le tadab submit lang waro ya gani ko dai ki kamarar paula ko wi konsorsi dab submit ki chapo department kijing sket hi larapai pihak state government da ba human kamte hag disi council le tang hag ni ngaw ni pi da bio ga jingtip na po kasi hills la ga jo hi lagi nam ito age opposition wa garuling ga jo democracy ma ga ni ta syang tho ye le de kam ga jo ga pat hag to kasi one delegation ga hosu am
Usi em dah ngom ya ke perlu ko em cakap opposition. Wong lada kwa biyo ko jo skim ke match na che I cakap ruling party. Kita tak gua man ke jo ko pat gua man ye ko man la ko jing skia. Na ba lada besi kat kam ko chede ki nong yelam wadu leader opposition la jo man kam usi yang gede gede si council. Jangan ngakai scam ha kapor ki yang la ba ye ko man kam te. Mengito I ke jo ki opposition wa ki ruling.